yabo siphila kanje siyazi ukuthi man amajita asala la thina sesila eSouth Africa manje yabona si free but not free yabona ngoba iyama nje i-security branch yabo usathuthuthe ngelinye ilanga abangenela ngichathile indoda ngisaceda kuchatha ngithi abantenzani bathi hey seja life ayimlo yamguguru kuba kwanami mfethu sengimixwa le Rustenburg ngithathwa ngolosine the whole Thursday Friday ngiyathotsharwa kuthiwa ya ngase ngithengisa utshwala laso sikhathi le okay into eyayenzeka ngabhayiswa yiwo lamajita we-MK yabo well ngangwazi yabo so oyi-1 wabo ujola ibra ujola umntana wakubo achoose wami yabo uDan yabo so ioledi likaDan lishonile yabona right siyongcwaba ioledi likaDan uDan angaapproach ateman umanje inja uzoba khona eBegrafini yabo and then uthe makangaze abonane nawe kusho ukuthi kungaba grand for yena ne yeah unobani ne uhamba nomunye umuntu akangishelanga ukuthi ubani oh ne man 10 mara uyabazi labantu mfethu ukuzimixa nalabantu man uyabona yeah ne hayi ne ku grand sizayi monitor i-situation yakhona hayi ngihamba ngekhumbi ke layithi ngekhumbi hawo siyafika emncwabeni siyama yabo yeah amangithi ngiyambona nanya lapha under the tree ubhobhile ngiyabona ukuthi wona ngimanje manje suka yama approach hey man kunjani Tembo ku right kunjani yana kushapha uyayibona le career uzongena kiyo ke nehane ku grand hayi across naye afika ngene abhophe yabo ungena uphethe ibhek inyana la yabo hayi afika dide right sambe semangcwabeni yabo nasemangcwabeni afike aziposition nje hayi kungcwatshwe oleli kaDan kube hayi kuphelile siyabuya mase sibuya lana yeah hey man hey kanjani sesiyabulisana though we are not in the same camp but we were at the same school we know each other plus nangu isibara sikaDan yabo umanje inja lebheke yakhe sona lescorpion okhuluma ngaso bamba akhiphi SMG yabo submachine gun bamba akhipha amacassette ay nami yagoqa lapho grand yabona mare something to do ne-ANC sensitive kabi yabona yeah ngiyamtshela naye futhi ngikhala kakhulu kuDan ukuthi